Biyag ti tao. Ano sampay laeng daytoy tuyo ken turon abalon mo ari na anak ko. Tawan kwarta nga ipabalon mi paykan ka. Saan da pay ngamin nga inted ti bayad tay inlakok aturon. Anyamot day tang ipagpabalon nyo kanya ako, nanang. Kababain aka na ni eskwelahan. Sapay puro kwarta ti balon dagiti ka eskwelaak. Anya nga karot anak ko, ano sampay laeng ano anya tadda. Sana bale, tano addan to paglakwan ni nanang mo ititurom. Addan ton dalawan mo. Jak agbalunan. Agdawat aktulangin iti gayim ko ani Feli. Apayakas naman ang tirupam asimrak dito'y pagadalan. Masurunak ngamin kadagiti dadakkel ko, Feli. Jay turon kan tuyo ti pagpabalon da kanya kon iti eskwelahan. Kat, apay, anya ti madiijay, kat naimas mat dagijay amakan. Kababain akanan diti pagadalan ti kasjay, Feli. Ha? Nukas na, awan balon mo ita. Awan nga ron. Ala, kat umay ka nga rod tapagudwaan ta ti balon ko akar ni ti manok. Ay, imbag ka pa eh. Ay, thank you talaga, Feli. Ano, ikanak. Apay, nagladaw ka na gawid rin na anak ko. Supay ko mati maitulong, mumut kininanang mong agbalkot iti turon nga ilako na. At da ngamin inaramid may ijay pagadalan, tatang. Iso analadawa ka nagawin. Kasta ka di anak ko, malangarod, ingkag sukatan ta ginaw kay ti plataw. Aginawak manan. Katuan anak ko, isulang mataramidam no sumangpot ka. Makauma mo ti kastoy. Alaman langan. Bumangon kan rin na anak ko. Ang mga numala daw kay ti klasem. Ingka mangisa ang iti kanentayon. Anyamatan. Di kay pala nagisaang mat. Ay na anak ko, maawatam kumamot atani. Isamsambot ko nga rod nga iluto daytoy turon nga ilakok. Tapno masapaak amapan mangisursor. Jak nga ron na mo dagluto. Balasang ka nanak ko. Nasken asurwam meten ati agluto iti kaneng. Nagaduman na sa uyon. Wen man langan. Ni mat nanang mo di aglaklako iti turon rin na. Umay ka, tasit kanta. Manjak, Feli. Mabainak amaamuan dagiti classmate ta ananang ko taglaklako iti turon. Ala ka, api nga ibain mo. Basta umay ka dito'y taglamang ta. Tapno saan da ta makita. Saan anasaya at nga ibain mo ti dadakkel mo, Rina? Rumbangkit di ko ma-proud ka kankwana. Tanagagat nga aglaklako. Umay kakit din. Mapantan iti classroom. Kanayon latta na maladaw nga gawid ti anak tateri. Ay, wen nga rod lakay. Kabut-buteng pay ita ti agpakarabi Taado ti tambay aloko di tadaldalan. Wan nga ron makapadana ka talaga na iti arena. Apay an narabyan ka asim mangpat. Naggapwam rin Kat iti pagadalan Nagpractice kami ngamin. Anyat masida. Adali nutok adinengdeng anak ko. Iso ti pangrabyan tayo. Ay, dinengdeng lang ka na yun ng tisidsidaan tayo. Ay na anak ko, anya ngay nga rod. Kat isulaeng matiad na. Kan naimas da ito'y linutok. Taadalaok na amarungkay. Maalaing kaagsukatan. Tagi da sarak tamangan tayon. Hi, Rina. Sino ka? Ape nga mong tinagan ko. Nabayagan na makikita ka lumablabas dito store. Tunggal mapangag eskwela. Ha? Talaga abalasan ka na niya. Nakapimpintas ka pa Sige, panawan ka pa Adda ka no meeting dagiti parents inton bigat. Ibagam to kadagiti dadakkel mo. Ay, wen gaya man niya. Meeting da gaya magpaiso. Kat, apay ngay, di ka agawid. Nalpas matunti klase tayo. Jak pe agawid, Feli. Masadsadutak ngamin tanakad adumot ipaparamid da balay mi. Kat, anya nga rod.
Talaga akas na. Tapno makatulong tayo kadagiti dadakkel tayo. Masadutak nga rod. Mabalin ka di nga umayak pa'y langi di balayo. Mabalin mo't. Ngam amangan no biruken da ka. Saan? Siyak ti makaam mo, Feli. O sige nga rod, intan. Tapno saan ta mamalaman. Rina anak ko, narabyan ka manen. Sa dino ay tinagkapwam. Napanak na ki-birthday dyan da, Feli, nanang. Ala, numaminsan, di mon ulitan tagpakarabi ita delikado iti dalan. Ay na, kabalak ti bagik ko naklang nga rodan. Di mo laam mo anak ko. Aywan, at dagaya meeting dagiti parents inton bigat iti pagadalan mi. Kasta aya, o sige nga rod, tamapanak to. Di kay man nagkawus iti kasla trapon Tapno sana kababay ni iti pagadalan. Di napintas ti ibado yun to. Di nginginaan na kawas. Anya nga rod ti mabalain, no awan kawas ti inam ang inginaan anak ko. Uri sana nginginaan na, basta desente. Ne, apay, mangitugot ka pala itilakom at turon iti pagadalan dari na bakit? Huwag lakay, taisupay ti malakwat. Sigurado nga ado ti tao ijay pagmimitingan. Uray di mo ka adwan, lapno saan ka amarigatan bakit? Huwag lakay. Mangibabain na talaga dahil dyan nanang ko. Apay manan aya. Kasano, nangitugot pala itila ko na aturon iji pagadalan idi meeting. Tilagbain. Anya ngay kumatidakas dita. Mayat ket ti tapno adda kwartayo. Adda itad na abalunam dito'y pagadalan. Mangibabain. Naamuandan aglaklako laang iti turon ti inak. Anyalat sa wandag iti tattaon ngay. Awan makitak adakas iti dayt na Rina. Pagsapulan ti inam dayjay. Iso adi mo sa wanti kasta. Makapasuron ngamin. Iti kasta pa nagsasaom. Kasla awan patag ti inam kan ka. Patpat gagmat ngam mabainak lang amin amamuandang aglaklako iti turon ni nanang ko. Naimbagkan ka ata ado ti kwartayo. Tapno amom, apalan ka. Tanagagat ni nanang mo. Wen ado ti kwartami. Ngam amom ka di, nga agdumati ugali dagiti inata. Ha? Ni nanang ko nagsadot. Agsel-cellphone laang igibalay tar aramidan na. Di na pa'y matulungan ni tatang ko ngagtrabaho. Anya? Wen, ngam oray kas jay. Ipatpatag ko latan ni nanang ko. Iso akabayatan asibibiyag dapay. Ipatag tayo ida. Tanarigat ni awan dadakkel na. Feli, sa dino ti ayan ni Rina. Itad ko kumaday to'y turon a meriendaan nyo. Napanbiit nag-CR nana. Urayan nyo basitan. Saanan? Ibatiklatan kan ka day to'y balasang ko. Kanan nyo adwa day ta. Amangan ngamin no agungot manen no makita nak ditoy. Kan may sa, adapay ngamin papanak balasang ko. Sige nga rod nana, agyaman nak. Hi, Rina. Narabyan ka man. Awan ka diti kaduam. Ni, si Kamanan. Apay ayan awan kadwak. Awan bibiyang mo. Damdamagak lang, mat na awan kaduam. Tanog may saka. Itulod ka. Ha? Ay saanan? Kabalak tagawin na si Shak. Ditakan. Rina anak ko, apay, awan ka diti klasem. Aldawan, bumangon kan. Awan klase. Apay aya. No kasta nga rod, bumangon kan. Takadwaan nak amapan aglako iti turon. Masadutak. Kan adapay papanak no madamdama. Bumangon ka kiddiditan, tatulungan ti inam nga glako. Adda nga rod papanak. Anya kayo mutan. Maalabay amon lakay. Siyaklatan ti mapan aglako. Ni, anyat gagaram. Apay ngay may ka dito'y balay. Umayak man agtambay dito'y balayo, Feli. Apay, awan ka diti kadwam ije balayo? Adda ngam jakayat kagyan ijay ita. Tati kayat ni nanang ko. Kadwa ka mapanagla ko iti turon. Kat masadutak.
Kan kababain, ang mga numakita dakdag iti kaeskwelaan ta. Anya? Ay, unay kan. Alang nga ron. Ngam dito'y kapay ha, ta ituloy ko ti aglabakan agdalos. Diyak pa'y masango ti makiin istoryakan ka. Ala, naiturog mo tin ni Rina dito'y tugaw. Ay, Rina, bumangon kan. Nagmayat ti maturog dito'y balayo, Feli. Awan disturbo. Wan, ngam kita ti aglawlaw oh. Nasipngatan. Ang mga nubirbiru kandakan ijay balayo. Ay, ala, wan ngagpaiso. Sige, agawid ak nga ruden. Wan, ngam kita ti dalan mo ah. Agan-anad ka tanirabiin. Wan, Feli, di ka mandanagan. Nairwama kun. Kan kabalak ti bagik. Lakay, madanaganak. Awan pa'y laang ti anak takat ni nasipngatan. Ala, tarumwarak. Inaksurutin no sa dino tinapnapanan na. Wan lakay, aganad ka atan nasipngatan. Ala, kaslada tao amang sarsaron no kanya ka. Rina, wait lang. Nagkita tama na. Kana yun, ti pa naggranata. Si Kamanan, apay asursurutan na. Nabayagan na kayat ka nga itulon. Ngamtimot niyo kayat. Isa sinurot ka. Kat itata dudwatan, maramit kunti kay kayat ko kang ka. Hansan, di nakasitgan. Agriawak man iti napigsa. Uray agriyaw ka. Awan makanggen ka dito, Rina. Anya, Oh my God! ipatanak pangasim. Di nagpagaramidan iti dakas. Maasi ka kumakanyag. Kukuha kay tan, Rina. Oh my God! Di nagbaklayag. Ibabanag pangasim. Mapantay di ka sa makan. Tapno awan makakita ka tata. Mapantay. Hoy! Ipatamtam ako! Tatang! Tulungan ng tatang! Awanan pa inalakay. Hindi ta kayo! Tatang! Oh my God, anak ko. Apay, ano ta naramidam dito eh? Tatang, imbagtada kayo. Panggap na kagundawayan da Jalusyo. Anya? Oh, tawanan ba'y na lalaki? Dandani ka nga rudan, anak ko! Daytan ti bagbagami iti amamken ka. Kunami adi ka agpakpakarabi iti dalan. Ngam natangken tumangamin ti ulom. Anyang ay, dandani kan na isagma kanak ko. Uwan nga ron, nanang. Ala, pag nakmamday ta anak ko, amom ton no sumaruno, di kan agpakpakarabi ewan. Uwan, nanang. Agawid akon, Feli. Mapanag iti ospital. Ha? Apa yan? Asino tina-ospital? Intaray da kano iti ospital ni nanang ko. Anya? Apay ka no? Naatake kano, Feli. Anya? Saan na makapagnaninanang mo, anak ko? Nakakasimat ni nanang. Apay nga isupay ni nakapasamakan ti kastoy. Nagadumot ama nagdakdaka sa tattao dita. Ngam apay atipay ina ka nakasingsing patlaunay. Ikararakta, nga gimbag tumutla ang tiinam, anak ko. Kumusta ngay ni Nana Terry? Na-stroke ni nanang ko, Feli. Kat saan na makapagna. Nukas na. Saanan ang makalako ni nanang mo? Saanan Ay, kailiw ko pa yan tilako na aturon. Nagsamit ka na imas. Ay, wan nga rod, Feli. Ngam, saanan ang makalako ni nanang ko iti merienda. Kan di natan maituludan iti merienda ta. Nasapa kamot ang agawid, anak ko. Wan nanang, tamo ka di mo kabaulanan tagluto. Iso ang manipod dita, siya kung tagluto. Ha? Ay na, agyaman na kanak ko. Wan nanang,
Nang, mabalin ka di nga isuro da ka agluto iti turon? Ha? Apay anak ko. Makapangpangan ka kadi iti turon. Kayat ko amasuro, nanang. Takayat ko mati mapanaglako na awan klase mi. Sigurado ka anak ko. Nanang. Ado nga minti mailiw iti lako yo aturon. Iso akayat ko mutin taglako. Kan tapno makatulong kada kayo kani tatang. Maragsakan ak unay iti imbagam anak ko. Agyaman ak, taam mo munti makitinulong ita kada kami iti amam. Nanang. Kat pakawanandak no saan anasaya at tinararamid ko iti kalabas. No nagbalinak asadot, kan natangkan ti ulok kada kayo. Ay na, agyaman ak ta nakaamiris ka matlaang an anak ko. Ala, isuro ka nga rod nga agluto iti turon, anak ko. Nasapa ka mo't nga nagreing anak ko. Kat awan mo ti klasiyo ita. Tatang, masapa ak ngagluto iti turon, tay sursur ko no madamdama. Ha? Agisursuro ka iti turon? Tatang, tay supay ti paglakwak may tulong ko kada kayo kaninanang. Oh, ay kat wala anak ko. Ay na, maragsakan ak unay iti makitkitak itaken ka. Biyang di tao. Romay, agtapos itan. Mga nunalipat am tipitsa ita, nakang. Ah? Yawat mun atay para kada ka may kandidatang mau. Wala nang. Sag 2,000 kayo kung itatang. Oh. Ya, awan na yun nan. Day ta pala timaited ko na tada paggastusan mi iti asawa. Apay, agpagpagatang manan iti baro abag na jay asawam. Uwinaw, agpareban manan. Saan nanang? Agkasangay di anak mi inton umay alawas. Aghanda kami ure basait. Gumatang kami mat iti cake. Puyotan di apukuyaw. Ay na, di kay ka di gastos agastaws, anak ko. Narigatan, ti panagbiag ita. Aginot kayaw. Uray saanan day ta, handa-handa. Adula amin. Baybayan yung day ta. Hagan may saan mo mo taputot day anak ni bakit mo? Apaya gastusam. Ha? Agruam mo't nagijay nga aginan. No apay mo ngamin nga inasawam day jay apapaay. Disgrasyada. Uray da tayong tulatan nanang. Tapno saan nga agpasugnod di anak mi. Anak miga! Anak mo ay day jay. Syuman mulaang. Anya? Kenapay? Di anak ni Rowena kat ti mapatpatulokan. Sana ipatangkin yumot ngamin adi kay aghandan Nanang. Sayang lang ti pakpakan nyo kadag iti tao. Imbis nga itadyo kumakada kami iti amayaw. Ta isupay mo't ati paggatag may iti naimas asidaon may. Nalala. Pagbagaan nyo ngamin jay anak yaw. Ibagayaw. Ta uray saanan nga agselebrar iti birthday na inton sumarunaw. Gastos laeng dayta. Nangasawan tumiadagos ni Rumay. O nga ruda. Dayjay kat ababaeng ti may ranranaw iti matmat gedan jay anak ta. Uray ko ba, no balasang dayjay ababae. Idi nasawa ti anak ta. Kinuray ko mano da trabaho na kunam. Hanggang para balay mait. Saan mo't makatulong iti anak ta? O nga ruda. Di pa'y lasinaan ni Romy dayjay amanugang mau. Manugang mo Ha? Ni sinay da iti ti kayat ko manugangan. Ngayon saan mo't akinayat ni Rumay. Aho! Anya mo nga min dayjay nga iritrito mo't iti anak ta. Nye! Si kansama nga min di kursunada iti dayjay asinayda. Ay! Agtal na ka man, tila lawlawat mabakbakatan. Di kan sa magaw-awi din dyan lugar yaw ruina. Agawit ka mo't tayong kasarungkaran dagiti dadakkel mau. Agbakasyon kayo iti anak mau.
Inton makabakasyon ni Romy iti trabaho na, tatang. Apay, masapol ka doon dyan may ngagbakasyan. Di mo aya kabalan ngagbiyahe adak-da kayaw. Tatang, Agbakasyon kayo mata. Ang mga nusagsagaan dati panagawid yaw. Agbakasyon kayaw. Oray, 2. Uno, 3 a bulan. Natulungan pa'y madagiti dadakal mo iti trabaho da jay. tatang. Agsao ka, ay sana puro tatang ti isong bamaw. Uwan, tatang. Agbakasyon to no madanon. Ay, di mo ni tantan. Agawid ka itan, uno inton bigat. Tanda kami mo't akadwan ni Rome, no agawid ka. Kaduan mi payla dito'y balayaw, no kaskasanaw. Hay, nagrigat ta talaga ti awan nagadalan na anya. Eh, wala. Awan pangalan ti kwarta, tawan pensyon. Nuli ka agmula, awan pangalan ti kwartam. Uwan nga rod. Nagkasa ta talaga dagiti di adal. Ta inton bumakay, ken lumakay da, agpensyon da. Uray agtugtugaw da. Makaawat dala ta iti kwarta. Agam datangay, hay, nga. Naimbaglagan ata damo ni Rome nga anak tamang tultulong kadata. Nga rod tilaeng maday, nangasawa ki din. May mayat ko man no, nagbaak laeng ay tapno awan pampanunutin na, suportaran na. Sana balay, tasanda nagkasar. Adapay gundaway dangagsina. Sa bagay mo ki di Ngamadlaw mga ayaten unay ni Rome ni Rowena. Kasanungay ngagsina dagijay. Ha? Ada siguro ipakpakanday di ang babae iti anak ta. Iswa di na masinaan, lakay. Wangarad. Ang imuray no kasta. Data ko maati priority ni Rome a suportaran. Saan kat adagijay nga agina? Adi na makapkapin anaw. Aha? Una? Ha? Padasin na ti dimangtid ka na ta. Ta isidir ko amin. Rigrigat ko idi impas nga ikaw. Aging ga adim makal. Agasam tanda ni ak natayan ang ipas nga ikan kuana. Ta narigatan ako nay. Kat idi ubeng ni Rumay. Apaw, nakapampambar nga ubeng. Kanayo nakamapuyatan iday. Ta agpat-pat na nga isalsalak. Nadupay. Rigrigat ko kan kuana. Iswa rumbeng laeng at tulungan data itan. Tanay, lumakay kan bumaketan. Bakit? Marabyanak nga agawid ita Tag-overtime makagpasada. Ala, agsasarunon ti pa nag-overtime mula kay. Naurnungan kan iti puyat. Kabalak bakit? Uray di kan ag-overtime. Taundas mo't apagbiag tayo ti matmat gedam iti agmalam. Kurang bakit? Nang runa, agpanpanayon datatang ka na ng itit-itit kong allowance da. Ay, pasensya kan bakit no mabingbingay ti matmat gadak Awa mo ganin sa bali amang tulong ka dagiti parents ko no di syaklaan. Kasi dagayt. Awa mo pangalaan da iti kananda. Tasaan damot ang makatrabaho. Awan mo't problema iti day talakay. Maawatak. Syakit diti agkidaw iti pasensya atan ni. Dua kami iti anak ko nga itagtag gadam. Mababainak unayan kin kalakay. Ay ayatan ka, Rowena. Iso apat-patgak mo ti anak mo. Imbilang kon, kaspud nung anak ko. Ay na, di yu pwersaan ni Rume. No talagang awan maitid na kada kayo kabagays. Masyan kayo kumamati jay ka na ka. Ay, saan may apwer-pwersaan ka ba guys? Palpalagi paklaeng, tanay, damag ko kat agob overtime ka na nga agbibiyahe. Ay, rumbang la na yunan na ati itid na kada kamay. Awam mo urnungan na kay, awam mo anak da, kan ni bako na. Kat, amang ano jay suman na ati yurnungan da iti pagadal nantaw. Ay, saan? Saan na matakap-kapin ano da dyan nga ubay? Da kamay adadakil na ti ipangpangrunan na at tulungan. Takadaraan na kami.
Nga, dagijay nga agina, di nakapkapin ano ida. Nang runa day jay asyuman na. Ha? So, di ka man sumanaaw, no, kontraan na tumutlaang kabagays. Nasaysaya atan, no, ikaumulaang tangiwat mo. Nagatayo mo ganti balay di nagpatulot ka niya. Kapilitan mo itulot ko lang ta, katrabaho mi a driver. Nagtulot ka dagiti pasayeros mi iti papananda. Sana magaling nagpili kami iti ilugan mi. Nay, sapay pasalok mo dati kalsada. Ay, nagatito ka sa akin. Ay, apay ngay, awan mo tan preno tinugan ko. Tsak may turong timo ni Bella. Matinaga ko ni Tirangges! Ah! Ay na! Anak ko ay... Rume! Anak ko! Apayap inanawan na kami iti amam. Apaya na basama ken gani kastoy! Anak ko! Anak ko aya! Rumay, anak kau. Ay na! Pat ganda ka, unay anak ko. Saan na kami kumapampanawan? Nay, Lagay. Marigatan na. Marigatan na nga umakis. Ay, bayan na! Tugaw ka pa dito. Umay ka. Nagsakit di pa ng panahon kada kami. Ngamawan maramidan mi. No di ti mga klon iti amin. Agriga talaga no. Lipat-patag na kaunay. Umadaw ka man dita abay tilongon si Caruela. Nanang, di ka kundi sangit dita. Tabasol mo ti ipapatay ti anak me. Pinilit mo siguro ang nag-overtime. Tati kayat mau, adu a kwarta, ti irimit na ken ka. No saan na nag-overtime, saan kuma na pasama ken kwa na ti kasjay. Sana pudno day tananang. Pudno! Iso pumanaw ka dita. Di ka man naging sasangit dita, tamasurunak la makakikita ken ka. Ha? Di na kumapot pagatapan iti dakas na. Lap-lapdak ti anak yung overtime. Isu ti ang pilpilit. Ha? Di ka nagsaupay. Ala, pumanaw ka dita. Tayo ka tumulong agluto dyan kusina. Siyak, kag tugaw dita. Naitabo ng ti anak may. Kasano ngay ruina. Agawid kayo na ijay lugar yun to amatan ti anak may. Ha? Saan kayo mo anak kasar? Kaya saan namot apoto ti anak mau? Uray ko mano ada anak yaw. Tapno ada ko mamot pakalaglag ipanmikan ko na. Angam di mun sama ngamin kaya tiag si kugiday. Naimbakan ka ata ada anak maun. Ni Rumi ngay. Di mo pa impayan mo uray may sala ko mga anak. Nabayagan akayat miti maadan iti anak ko ni Romy, tatang. Ngam, saan kami mutan na paraburan? Kasano nga, Ruena. Agawid kayo kadain, ijay lugar yaw. Agbakasyon kami pala siguro, nanang. Agnaid kayo kit di ijayo na, tanay. Awan mo't pag naudan yun dito. Ha? Day di Rome tinangipatakdar iti balayaw. Isuamin tinaggastaws. Awan pulos intultulog mo. Tawang ka nga ro trabaho. Uwan nanang. Amok day ta. Pasensya ka na, Ruina. Saan na kayo apapapanawan? Angam? Dakdakal ti karbangan mi iti balay day di Romay. Ta anak mi ka nga raw. Wan. Husto ti asawa, Ruena. Awan karbangam iti balay day di Rome. Ta, saan kayo nagkasal? So ada kami, ti agnaid iti balay, ti anak me. Nanang. Nana,
Di ka man agin sa sangit, Rowena. Aklunan tayo kumati kinapudnaw. Saan abali? Taubing ka pa'y. Patsek, makasarak kan tupay iti sa bali nga asawaam. Pakiasawaam, kunak kuma. Makiasawa ka pa'y. Tapno da katulungam mang padakal iti anak mo. Sige, nanang. Tatang, agawit kami. Ngam ikanda kami kumapay iti pawayway amang yimpaki kadagiti kagawaan mi. Dagitay labado yaw, ti yimpaki yaw, ah? San atila balbalkutan yaw, ayaw awid. Una yun ti kasta na may anda kada kayo, manang. Nakakaasi kayo mo iti kaanak kak. Ala, bye-bye am idan, maysa. Pudno mutkit diti imbagada, Awan karbengak iti balay ti anak da. Tasaan kami anak kasar. Ay, anyan. Ala, sana bale. Adamot ti balay tayo kadananang. Agnaad kayo manan dito'y When ading, kat ipamaysak ti agsapol iti panggadak. Tapno makatulong ak kada kayo. Ay na, sana da kami ti panunuta manang. Tikit di anak mo. Kat ikarik at tumulong ak para iti panagadal ti kaanak kak. Agyaman na kading ko. Gamjak kayat nga iasa amin kan ka ti masapsapol ti anak ko. Taagurnong kamat para iti masakbayam. Aywan, kumustan jay nobyong? Nabayagan na nagsina kami manang. Nangasawa na iti sa bali. Kasta aya? Kaslawan mo ten plano ka maki-boyfriend. Iso at tumulong aklangan kada kayo manang. Agyaman na kading ko. Pasensya kan ata ni. Si kamot ti ada trabaho na. Naimbag tulangan makasapulak matan iti panggadak ading ko. Kahit, kasano nga rod ba kahit? Duwan ti balay ta. Pag naadanta ngayon, Ay sagkay sa tapay la iti balay Laki. na! Ay, Siyak ditoy, tasika ijay balay, day di rumay. apay agsinatan. Ay kagsina tala iti pagnaudan Kan sumagmamano nga aldaw day ta. Masapol nga addaag naud ijay. Tapno saanin nga subli dagiti agina. Ay, wanan niya. Ken inakto kasaritan tay manggatang iti balay day di rume. Tapno may lakutaan. Manang, talaga ka di adisidido kan nga agabroad? Wen may sa ading ko. Ket pangaasim, tadi na kumaupayan, tani. Aprobado amin ang apapeles ko. Flight ko lang ang tour uraya. Ay, anya nga rod ngay. Adda ditan. No siya klamay sa. Ure di ka kuman umadayo manang. May kawa kami anawan ka kaduami diti balay. Kan, andamot na talaga da trabaho. Makatulong ak kada kayo iti anak mo. Saan amabalin amang namnama kamilatan iti tulong mo ading ko. Masapul mo't nga agagawa ak Habang napigsaak pa'y nga agtrabaho. Agan pa'y Tano makaurnong ak to iti pangrugyak nga agnegosyo. Agawid ak ton. Kan jakon agabrod pa'y. Lakay, kwartam man. Naipusin na. Na, nangusaram nga iti kwarta. Kaawan mo't ginatgatang mo dito'y balay. Katsika. Nangusaram mo iti kwarta. Apay ngagdawat ka kanyak. Naipaabak ko iti sugal. Nagpadata. Iso di nakungungtan. Tapno di ka matungtan. Hay, awang nga rodon atay naglakwanta iti balay day di anak ta. Nakimus amin ay Haywan nga raw. pangalaan tangay iti igatang ta iti kanon talakay. Ilakutan ti balay ta. Taintag na eden iti probinsya. Pag naudan tangay ijay. Ado ti pagis kwateran to ijay.
Hello, Manang. Kumusta kan? Hello, Ading. Ala, the good news ko kada kayo. Ha? Anya day ta, Manang? Aprobadon ti papeles ko. Ag cross country at ijay Canada. Ha? Talaga, Manang? Ala, nagpintasan na damag day ta. Wen, ading ko. Ayabam dananang kanti anak ko Takayat ko ang makasalita ida. Ibagak mo ti good news ko ken ko ana. O sige, Manang. Apaw! Nagdakol ti ipapaaramid jay kabsat mo abalay na anak ko. Wen nga rod, Nanang. Balay day ti ka anak ka. Ayam po, makasangit ak iti nakaro aragsak ko. Yang amin, jak malipatan ti panangikulasay da idi kan kuana. Gaputa awan makukwata na idi. Tinagibasit dagiti nakaikamangan na. Ang ita, napintasan ti biyag jay kabsat mo ijay Canada. Wen nga rod, Nanang. Talaga anayat unay ti Diyos. Ngamin, aywanan na dagiti tao may dadanas, wano may ruruman. Kat may sanimanang apinaraburan na itinabuslon a bendisyon. Ading, nanang, ala kunti anak ko Ay na, maladingitan na akta dayon ti ka nakakada kami, Manang. Maragsakan akmatlata para kada kayo adwa. Ay anak ko, agan anad kayo adwa ijay abroad wine. Ay di mo ko mabaybay anti apo ko ijay Uwan nanang. Balong, agsingsingpet kay Jabroad, wan. Wen anti, agan anad kayo matad dito'y kanlula. Wan, balong. Da kayo kit di kininanang mo tagan na iti papanan nyo. Agadal ka na yung bag ichay, wan. Wen anti. O alala, agpulas kayo. Tayin tayo pa'y agpasyar. Kabayatan ti kaadami pa'y laeng dito'y iti anak ko. Ag-unwind tayo man? Intayo ag-beats. Balong anak. Ayan da lola kan antim. Apay atsak makita ida. Dagi jay daman aglanglangoy da. Ay, kunaklano. Anyat na panandan. Maasyan kayo, itikas ka na kami. Awan pa Ha? Adda agpalpalimos nanang. Lakay kan bakat. Inak ikan ida ti kwarta. Nagsingpit ka maten anak ko. Amom ti tumulong iti pada matao. Kastamat gamin ti kanayon nyo nga ibagakan anti. Wen anak ko, kasta ti rumbeng. Uray basit la tulong. Kabsat. Mabit man lang anak ko. Kasla mabigbig ko dagiti agpalpala maalakay kun bakat. Kasla dagiti dadakkel day di tatam aromi. Ha? Umay ka anak, asit gantay da. Kat agbless ka kadakwada, anak ko. Ay na, da kayo daytan, Rowena. Ay na, ay, pimentas ka ba, hindi medyo limukmag ka, balasang ka. Agyaman na, nana. Ay na, isuday to yan, di anak mauruwi na. Uwen, tata. Agmano lolo, lola. Ay na, nagwapo mo to'y anak mo, Rowena. Limukmag pa'y. Thank you, lola. Kumusta kayo, nanang, tatang? Pasensya kayo, ngam nanang ken tatang lata at iawag ko kada kayo. Taday tamot ngamin tinakairwama. Ay, sus balasan ko. Madlaw nga sinsa adon tibiyag mo Nadamag mi nag-abroad ka kanaw, kat nabayag ka ije Canada. Wen tata, ket umay ko alaen to'y anak ko, taikuyog kun iti pagilyan a pagtrab-trabahwak. Ay na,
Naimbag ka pa'y balasang ka. Mayaten ti biyagyaw nga agina. Alam da kami nga agasawa. Awanan ti umisaw a pagturturungan may. Mano kami pa yun amangan. Awan mo pangalaan may itikanon may. Iso nga daytaw agpalpalama kami. Dumuna ta adumot ti sakit mi nga agasawa. Apay, jay balay yung ngay nanang tatang. Mawana ni. Inla ko men. Pati di balay day di Rome. Anya? Ay, pakawanan da kami kumaa iti kinaulpit mi idikin ka, Rowena. Ay, mababainak ka nakaw. Ay, uray siya. Mababay na kan kabalasang kaw. Pakawanan na kuma. Awan ti rumbang na ikidawan nyo iti pamakawan, tatang, nanang. Ta saan kayo aginura? Saan ak anagimula iti sakit tinakam kada kayo? Ay da, ay, nagsaya at kaatao, Rowena. Kan, adtoy, ikan kayo iti paggatang nyo iti kaninyo. Kan pagpa-check up yo. Ay, nagyamang kami balasang kaw. Dakila tulong ka na kami na itaw. Ay na, adaw, ti pakaaramatan daytoy a kwarta, balasang ko. Tingkyaw at talaga. Kan, ibatik ti contact number ko nanang, tatang. Tano ka sa pulan niyo ti tulong, awagan daklaan. Di kay kumagbain ang mangawag kanyak ha. Ta si dadaan naklata at tumulong kada kayo. Ay, nagyamang kami balasang kaw. Ay, agyaman kami, Rowena. Nagsaya at talaga ti panagpuspusong anak ko. Kat ulitin mi ati agkid daw iti pamakawan ken ka. Awan anyaman na kanyak dayjay kunakmat nanang. Lipatin yun tinapalabas. Ta mga barwanan tayo manen. Biyag ti tao. Asino dagiti kakadwa ni Arnold nga agin inumay Jerwarli tang anak ko. Dagiti kakadwa na ang pulis, nanang. Kan apay kasla madandanagan kayo. Kasanaw, kasla saan ang mapagtalkan dagiti kakadwa ni Arnold. Anya? Naluto ka din, di pulutan me, litang, bakit? Itay pa ilang rurayan me. Dandanin, Arnold. Malutluton di pulutan nyo. Okay. Mabiit man lang. Apay kasla madandanagan ka. Ada ka di pa kadanagan? Nagdanagak lang amin itay nakangag kami kininanang iti kanalbuong. Anya? Kanal buong lang, nagbutang kayo. Maragsakan lang amin dagiti kakadwa. So, nagpaputok na. Anya? Awan di rin ba nga pagtanaga? Bakit? Awan tigyera mapasama. Nag-aawitin dagiti kakadwa. Bakit? Saan ka di ngayon bagak ngagdigos ka? Madamdama akto ni Agdigos, Arnold. Agina na akbiit. Nagado nga minti inaramid ko ang nagmalmalam. Anya? Nabarbartak ka. Maala, mapankan ijay silad kat maturok kan. Anya? Umay ka ba na? Anay ko! Di mo masmasan titakyan ko, Arnold. Masaksakitan na. Saan ko manatangkan di ulam litang? Aramidam ti kayat kuno kayat mo na sayat ka, ha? Di na ko mapilitan iti kayat mo ang mapasamak, Arnold. Nabambanog ka. Saan na dahil tatiramidat ka? No di mo pagganti kayat ko. Nawatam. Ada ibat ko anak nga si daan nyo anak ko. Kapuros dagito'y anatang. Iparabaw yulatan di talamisaan, nanang. Payakas laawan gaganay gayam litang, ha?
Anyat na pasama kiti pingping mau. Limitam mat. Ha? Awan day tinanang. Di yulatan ikaskaso. Anya asan nga ikaskasaw? Nagletam day ta pingping mau. Anyat na pasama ka nakaw. Kuwang. Adalasan mi ang nagkinaawatan kini Arnold idirabi inanang. Iso ang akabil na. Anya? Tiyawanan ba in alalaki? Kabailan na kagayam akabilan? Nanang. Idarom mo ti asawa manakaw. Sana rumbang ti naramid na ka. Aglablabas day dya tao. Saan nanang? Mabutangak amang idarom kan kwa na. Anya kumangay ti pagbutngam. Idarom mo kit di ti asawam tapno agnakam. Tiyan mo mo ta. Kadyak nanggag dagitim bagbagakan ka itay ni nanang mo. Litang. Arnold. Patasang tagdarom. Takas kay kanyak iti inam. Maramid ko ti kayat ko kada kayo itinam. Iti ka nito nga gipulong kayo iti barangay. Arnold. Tamdanganam day ta. At iti kwarta litang. Gumatang ka kadag iti masapsapul iti balay. Nagadumot din a kwarta day tag-ig ka, Ma'am Arnold. At day ta ka manin ako naklitang. Di ka nagdamag. Awatam kid din ti kwarta tayong kagumatang iti abastol iti balay. Arnold. Alamon! No kayat mo, gumatang ka pa iti baro akawas mo. Mabangkag pa siya, Regimon. Anya. Dinakman mulagatan na kasta. Di ka kagyaman ta do ti kwartata. Santa mabisbisinan. Pasensyakan ka nagiting bagbagak edi namin sangal daw alitan. Awan intensyon ko saktan tirik nam. Arnold. Lambing ko lang tayo jay. Kasla di nakamam mo. Ay ayatan ka. Sana ka dakas nga asawa. Maturog tan. Ad alaman tirabi. Ad apay yutim inton pikan. Sana pa'y nga agtuglap. Bakit? Ay na nagbanglo ti asawa kita. Maturog takit din, Arnold. Rabi iuna yan. Umay ka man kit di. Sika talaga, Arnold. Ay ayatan ka bakit? Jak amaw no anya ti sawag litang anak ko. Apay ka din, nanang. Adan samot kurkurang ti asawam. Ada bagbagtit na ti kayat ko asawan. Apay ka din, nanang. No daduma, natangsit. No daduma may, nasingpet. Kan kabarbaruman nga inisuman nakitay limaba si Jabalay. Anya. Nagpakadapay kidi kanyak ama pa nagtrabaho. Kaslaawan dakas ngay naramid na ka. Bye-bye anyo latan, nanang. Nagkid daw mo't iti pamakawan kanyak idirabi. Anya? Wan, nanang. Iso abay-bay anyo latan. No anya ti madmadlaw yu itakin ni Arnold. Ay, mas daawak lang amin anak ko. Saan amaaw-awatan ti ugali dya asawam? Umay dagiti kakadwak dito balay na madamdama bakit? Agluto ka itinaimas apulutanin mi ha? Wan, Arnold. Ken ay, di ka agsuot itinakiting nga shorts. Diyak kayat nga da sa bali ang makakita iti gurong mo. Anya. Agpalda ka itinagayad. Agbado kay tilawlaw. Tapnosan ang makita ti sukog ti pamagim. Anya ka din day tangay bagbagam. Nasamiti babae dagiti kakadwak. Diyak kayat asika ti pagpantasyahan da. Arnold. Laglagi pang timbagat, nay. Hala, agluto ka iti pulutanan ni. Taumayan dagiti kakadwak, ha? Adto yan ti pulutanin nyo, Arnold. Agyaman ang bakat. Wala, agsubli ka dago sa diyo nagtipalay. Tarasam. Wan, Arnold. Apay ang pinapanaw mga dagos ti asawam. Inyawatam ko may ti inuman lang nga arak ah. Saan nga gininom iti arak ti asawa, pare Dennis? Basta ka rin. Among pare, nagpintas ti asawam. Nagamot ti rupa na. Anya? Iba kam lang, nung nauma ka ni ti asawam, ta sublatag. Anyat kinunam. Sublatag ti asawam, no dimon kayat kunak. Awanan ka iti bain. Apay nga talo ka ngay! Natimat! Apay at tinong panak, Arnold.
Anya ti basol ko. Saan ka di nga imbagakan ka adi ka agpasiksi iti sangwanan dagiti kakadwa ka pulis? Anya, jak mati naramid dayta. Tinungpal ko mati kayat mong agbado ak itinagayad apalda. Kan nalawlaw a kamiseta. Anya ka din ti mapaspasama kan ka, Arnold. Agselosak. Diyak kaya't apagpantasyan da ka ti sabali. Arnold. Ay ayaten kalitang. Diyak kaya't amaagaw na ka ti sabali kanya. Itay pelaki kita na Arnold, pare. Apay? Masakit tinagamukan ko na Rizaldo. Tsak magustuhan ti panangdanog na kanyak. Basta aya. At tanto aldo kanyak na itatao. Nawaya pa'y ita ngagpagnapag na. Nukayat mo siya kung timang trabaho, pare. Anya? Pag-urayak lang tinapinta sa gundaway, Rizaldo. Sampay nga ita, ti pananglikidar ko kenkwana. Kasanon ngayon maulan na ka. Nagpanunot nga na imbag, pare. Anya? Agpada kayo nga dati serbisyo. Nasiglat ni Arnold, pare. Sana ka mabutang kenkwana. Nuko naman nasigla. Nasigsiglatak. Kamuak tinapasama ka dyan lugar yung kabagays. Nagiti pa yung pulis tinagaapa. Ay, kabutbutang. Kabagays. Imbis ada Arnold timang protektar ka nagiti tao iti lugar yaw. Isuda magti pagbutbut nga nagiti tao. Saan mat ngamin apulis kat dakas ti ugali da. Mairamraman lang dagiti nasaya ti aramid na apulis. Sa bagay, husto ka kabagays. Adaw nagiti mapagtalkan a pulis. Ang madalat tama nagiti dakas ti aramid na. Pampanunutag ni Litang akaanakam kabagays. Kanayon adangran ti asawa na. Anya? Mabutang mat nga rod ngagdarom ni Litang. Tamangan kanunudakas ti aramidan ken kwa na ti asawa na. Ha? Ay, alangan ng baybayan na akabkabinin natan ti asawa na. Mati kabagays. Pakawanan nak. Nunadangran ka man ng Litang. Nabiglak lang. Iso na aramid ko ti kasjay. Arnold. Sana na maulit day bakit? Saan ka napasakitan? Adun adaras nga imbagam dayta kanya. Ngam ulitang matlat na. Isungarot nga kid-kid dawak man na iti pamakawan mo. Promise. Talaga saan na maulit day jay. Arnold. Awatong latan ti ugalik. Nunad duma. Diyak malapdan ti bagik ngagpungtot. Sa anak matadakas nga asawa kat. Arnold. Litang, ayayatan ka. Kaya't kang araw ko po ni tinayrot. Mailiwak manan kan ka. Nya ti planong, pare. Ibagang malagos kanya at numalpas si parikot mo. Di ka kadiagganat, Rizaldo. Masapula planado ti amin. Amok ti burik dahil nga Arnold. Agagatirin ti ramay ko amang kalbit iti daytoy, pare. Relax. Dumteng tulap ta dahi ta panawin. Saan ay nga dati illegal nga aramid dayjay nga Arnold? At damat ta talaga. No kasta nga rod, at damot mawawat na nga uminto, nga aggapo kadagiti sindikato. Sigurado rin ta, Rizaldo. May kakit di. Mapantaman na ginom. Kaya't ko tag-relax. O sige, mapantangan rodan, Boss Dinis. Nagaduman ng tibilbilangam a kwarta, Arnold. Nagkapunta kita a kwarta. Di ka nagdamag bakit? Di mo latan ikaskaso ti makit kita. Basta awak lang amin. Takanayon nga ado ti kwartam. Gimatang kapayan iti baro a motorsiklong. Ay, magidasar ka man iti pang malaman ta. Mabisina. Itay pa'y anak ka itasarak iti lamisaan. Si kalaangan ti maururay amangan. Alarad. Makantan. Itay pa yung mabisina. Awan ka di tinadlaw mo, anak ko. Apay ka dinanang. Anya ko matimadlaw ko. Jay lugan ngay madayaw. Italaang amakitak day jay alugan. Itay pa'y nagparada iti saan unay nga adayaw. Ha? Ururaya ka rumo jay driver. Ngam awan mo ti tao arimwar. Kaslag palpaliew. Anya? Sabalit agparparik na kanyak litang. Nalabit ang nagpaliiw jay nakalugan iti kotse.
Arnold, abing agpalto-paltog ka iti angin. Maiparit day tangar aramidem. Inton kwan adda nang i-report kan ka iti pulis. Asino ko mati makayatura da mga report kanya? Mabutang da mga report kanya. Agawid tan Arnold, nabarbartek ka. Mabutbuteng lakit din dagiti kaarubakan ka gapu iti aramidem. Ang bibiyang ko. Madiday tangar aramidem. Mabalin ka ang makaswan iti kastang aramidem. Tanag mo na yan. Awan ti makaitured nga gipulong. Kabutang kita. Anya? Mabutbuta nga kabagis. At ang amin sa bali amadmadlaw ko. Anya na ita amadmadlaw mau kabagay. Pasaray makakita ak iti tao asaan kumot nga am mo nga ang pagnapag na iti paraangan. Ha? Kasla, ada palpali iwan day dya tao. May lasin mo kanit na dya tao? Diyak may lasin launay ti rupa na. Gaputan nakakalugong ken naka-face mask. Patyak ka sa bali a tao day jay. Kabisadok amin a tao ija lugar may. Agan anad kayong arod kabagay. Ang mga no sa bali ti panggap na dya tao. Ang mga no kayat na tagtakaw. Wan kabagis. Kanayon kami nga agan anad kanilitang nga anak ko. Ay, nay, sana kon ngagbayag. Patuloy kaon. Ngala kabagay. Agyaman na kitintid mo a prutas kan natang. Sakto ba ti umay mangitulod kan ka iti sidain nyo akarnay. Ipauragak di may sa baboy ka. Ikan kayo mag iti libre a sidain niya. Pasensya ka, no naladawa ka. Paya nagbayag ka nagawin. At nakadilalaki ma. Anya lalaki asasa mo, Arnold. Awan lalaki. Agpuno kalitang. Lalaki ti kinasinarak mo yung tsindanan niya. Saan apod no dayta, Arnold? Dahil ti tinandanam. Iti ka nito amaamuak nga dalalakim. Dagas ka kanya. At ti umuna bayan, Rizaldo. Maalam to ti pakabuklan ti bayan. Inton may san analami sa bangkay na diyang Arnold. Awan ti parikot, Dinis. Naadal ko mutin ti amin. No kasano ti panang likidar ko ni Arnold. Kaya't ko ana dalos ti panang likdar mo kan ko ana. Di ka gimbati iti ebidensya. 100% ana dalos ti trabaho ko, pare. Saan ang agdadamot kastoy, pare. Di kalidad ti trabaho. Ngala, si kangarudan ti makamukin ko ana. Agsinatan dito tama nga dapay makadlaw ka data. O sige, basta na ito ti may panamnamakin ka. Maamam tulatan, ana idasayon ni Arnold. O Arnold, kamusta? Kumusta ko ng kanya? Uy, kumusta ka ko na? Uy, dumakdakkel ti tiyan mo. Siguro, adon tinaliksab mo ang kwarta, manipon ka na iti illegal a pagsusugaran niya. Jakat ti tinorti saon, Dennis. Aganad ka. Gapoy ti kasta pa nagsasaon. Saan saktagan ang Arnold? Sika, tirumbang nga aganad. Aniya. Amangan paikit no dahil tuwin ti maudi pa nagsarita, kan panagkita ta. Aniya. Asidiga ka ti balay dalit ang akanakak. Ako na, awan mo't malunga naka-tricycle. Inay tuludan iti sidain na karne ti baboy. Ay, kartinak pa iti magna. May lasin ko na nakatakder iti abay ti nakaparada akot say iti adayo apasail. Ano tiraramidin na iti ataw di tao. Kasla dapat urayin na. Tumalang kiyaw. Nay, ana sumungad ang nakamotorsiklaw. Ha! Pinaltugan natin nakamotorsiklaw. Dayayag, pinasiwot ng tikotse na ngayon madayaw.
Awanan ni Arnold, nanang. Natayan ti asawa. Ay, una yan da ito yan napasama. Kabagay, na matangak tinapasamak. Anya, Diyak mo ting pagaraw. Adi kaya mo Arnold urayin na apaltukan. Amok tirupa dyan ang paltukan ko na. Anya. Talo alawas kalpasan tinapasama kita asawam na kumagaragaw sa nagtisuspek kat nakabalod da isan. Walang kakadwa na mutlaang ti mastermind. Day agnagan iti Dennis. Uray na di Arnold nga asawam. Karaman mo't lagayam ka nagiti illegal nga arameg. Isong matlagayam anagado ti bilbilangan day di Arnold akwartana. Nagkapumulagayam iti dakas day jay akwarta. Nagpulumot lang ti asawam litang. Kung saan na nagbalin na nasaya at nga asawa kan ka. Kaputa pinaspasaktan na ka. Uncle, Adaw ti basol ti asawam. Nagbasol itilintag. Kang runan ti amin. Dakkel ti basol na iti Diyos. Biyag ti tao. Ay! Talagamat na. Nabanita ni Lando. Baknang na jay. Maraming datong. Iti dayto akin napintas ko. Namnamaam ka di nga gusto akin ko na. Sayang, napaluspusam. Ay na, Sonya. Si kantag paaram kan ko na no kayat mo. Ay, si kangarot ti kayat na. Apay kayat na ti baklush? Amom, kwarta lang ti kayat ko kan ko na. Numanugyom ni Lando, agbalbaliw ka kuman. Ni, tanya ko matibaliwak. Day takin ati ti imam, ah? Anya? Amo mi asi ka tinagalala ka dagiti gamit mi napukaw. Cellphone kan agraman kwartami. Ket dagiti cellphone amang ano lakom. Iso nakagatang kay ti baro cellphone mo. Ay na, Sonya. Di ka man nagpabasol no di mo nakita. Ay, di ka glibak. Hanggang mga putag kakaduan tayo, kandi mi kaya ti apa, binaybayan mi. Hoy, Gina. Di mo sayangan ti panagayat ni Lando ken ka. Sung batak ni Lando, gapulang iti kwarta. No makaalak to ken kwa na iti ado a kwarta. Panawak tumit laeng. Agyaman na, Gina. Ta sinong batang ti panagayat ko kan ka. Wan Lando, sinong batak ti panagayat mo? Ngamin, agayatak matkan ka. Agyaman na ka. Sikatin na magpitik iti puso iti kastoy. Nakaragragsakak. No kasta, datan, Anya datan. agayan ayatan Ay kat una. Ta sinong batan nakarodan. Di agayan ayatan. Nasaysaya atin tay nalawag. Ngamin, amok mata playboy ka. Sanitan. Ngamin talaga si kay tanti ayatek. Kat si dadaan akong nagbaliw. Iso apumanaw kan dito beer house. Sumurot ka ng jibalay mi. Kat ijay kan ngagnaed. Saan kumapay nga ita, Lando? Nakababain mo't nagya nakadagos sa ni Jibalayo. Idin to ta italaang asinong batan ka. Sige. Kalpasan ti dua alawas. Yawit ka ni jibalay. Yamam mo ka kada mamakan papa. Sige nga, Roden. Painuman na kamin kadagiti kakadwak duty beer house. Sana bale. Ado mati kwartam. Sana pare kung deta. Ken rambakan tamatan. Ti panang sungbat mo kanya. Wow! Nagpintas gayam ti balayo, Lando. Nagdakkel. Kan talaga abalay ti baknang. Wena, tabak nang kami ngamin. Isa saan ako na mas daaw kanayon ka amang ilibre kada kami. Kasta talaga. Ngamita, di kan agilibre kada kwada Imbes nga agpaay kada kwada ti kwartam, ipaay mo lang ang kanyak.
Sige, no kastati ko na, Gina. Lando, I love you. I love you, Gina. Umi ka, ipasyar kay ti aglawlaw ti balay mi. O sige, kaya't kumata makita ti aglawlaw ti balayo. Wow! Ang dapay gayam hardin nyo. Nagpipinta sa sabong tinakamula dito eh. Gaputan na asam ni mama nga agmulay ti sabong. Ila ko namutan kadag iti mayat nga aggatang. Ay na, nagmayatan? Sigurado nga'y kan na ka ni mama iti masetas. Talaga? Nagsayatan no kasta. Ang Lando, sigurado ka kadi magustuhan dagdag iti dadakkel mo. Ngamin may saak lang nga waitress ija ayuyang nyo apag-iinuman. Awan parikot iti dayta. Karonan na, napintas ka. Iso ang magustuhan na kalakid din ni mama. Agyaman ak no kasta. Adulakit di ti matakaw ko dito'y abalay. Ala, umikan. Uwanautan dito herdin. Intan iti kusina, ta sigurado. Nangisaganan ni mama iti makan. Awan nga mintay katulong mi. Kasta gayam. Apay? Agtatakaw nga mintay na odi katulong mi. Dahil ti rason, asaan na kayat ni mama ti mangala iti katulong. Oh, I see. Intan iti kusina. Agmerienda tapay. Sige lang, iha. Di kag papain. Agmerienda kalata. Agyaman ak, madam. Mama, agyanan dito ni Gina. Ah, Kaayan ayat ko ni Gina. Iso akayat kong agyanan dito balay. sige, baka mo kay iho. Nangag mo Gina, agyan ka niti balay. Pakaidayawak launa Lando. No kasta, may saka a waitress. When, madam? Amom, Gina, saan ang agpilpili iti para itanak ko. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali ti kayan ayat na. Wano maasawa na, dahi tati kapatgan kanyak. Madam, ag ginawatan ta, basta lakit din nasaya at ti ugalim, Gina. Baknang gayam at talaga dalando. Nasaya at dahi ti agundaway. Alaag ti panagtalag da kanyak. Katakawak ida. Ti ama ni Lando. Naimbag nga oras yu, sir. Saan ka kadya madismaya? Ama ikalimakan a babae ngayon sangpot ni Lando dito'y balay mi. Saan, sir? Ay ayatat ngamin ni Lando. Amum ka di a playboy ni Lando. Amok, sir. Nga mamati ak ngagbalbalyo ni Lando. Tasyak ti kaayan ayat na ita. Okay, sapay lang ko matakasta. Agyaman nak, sir, ha? Ta intulok yu nga agnaudak dito'y balayo. Saan da ko na sermonan, papa? Bayan yun nga agnaid dito ni Gina. Iso nga mintin nakariknak iti pundo nga ayat. Sigurado ka di dahil. Amin ano biyak, in break kon. Gaputa talaga ni Gina tinakariknak iti pundo nga ayat. Iso nga agbalbaliw akon, papa. Urnosak ti biyak ko. Okay, nasayat mo. Naamiris ko metlang anasaysayat no agbalbaliw akon. Tapara metlang iti pagsayata. Ikan kay ti alahas, Gina. Adoy. Ha? Wow! Quintas, madam? Wen, amin ang nagbalin na kaayan ayat ni Lando. Inikak iti alahas. Iso nga ikan kamat. Ha? Nanginalakit di dayto, madam. Wala, nangina ngam okay laan. No kasta, ay na, agyaman ako nay, madam. Sagot ko kan kadayta.
kat makamu kalatan no ilakom wenno aramata. Wenlando, inikanak ni mamam iti kwentas. Napan ko inlako kat nanginagayam. Iso nga da kwarta kita. Inlakom? Wen, takunamod ni mamam, ada kanyak no ilakok wenno sarak. Iso nga inlakok latan. Ngamin, ang mga numapukaw ko kat sayang laeng. Sikati makamo. Nagsaya at gayam ni mamam. Nasayad da talaga. Awan makunak kadakwada. Katita, nakasapol akon iti panggidak. Iso amang rugi akon ngagtrabaho. Ha? Anya trabaho? Inawat nak ni uncle ko iti kumpanya nga matmatunan na. Kaya sika, dito'y kabalay Sikat mga sikaso kadag iti masapsapol ko. Una, pagserbihan ka, Lando. Rimwar ni Madam Maria. Nakitak nga diing kabil ng alahas iti drawer ti lamisaan iti salas. Gundaway ko da ito yan. Takawag dagiti mabalin ko at takawan. Kalpasan na, pumanaw akon. Nayunak dagiti imuna at tinakaw ko. Ha? Wow! At dapay kayang kwarta dito drawer. Nagswerte akon. Kita akman ti kwarta. Ha? Pasigasag sa ngaribo. Kat nagado. Ala ka amin dito a kwarta. Agraman alahas. Mapanakon. Makamuditan. Total, saan ko mata talaga nga ayatan ni Lando? Kwarta lang ti kayat ko kankwana. Inakon, rumwara kon diti balayda. Kat saan ako nga agpakpakita kadakwada. Wan iho, tinakaw ni Gina ti kwarta iti drawer dito salas. Kastamot tantain kabil ko dito nga alahas. Sigurado kayo nga iso tinangala, mama? Imposible. Diyak mamati. At daitan ije police station. Impatiliw kon kaniro di akasinsin mo. Ha? Mapantay ije police station, iho. Agkita ta ijay. Bye! Anya da ito nga inaramid mo, Gina? Kwa, Lando. Anya, matan ka sinsin. Girlfriend ka, nga magtatakaw pa'y. Rudy, Nagdakalakan tinanti tinakaw na. Kaya nadapay alahas ni Auntie Maria. Agasa may data. Ibabay na kalang dati ang babae. Lando, pakawanan ako ma. Sana na maulit pa'y dayjay. Sa bali ti atap ko kan ni Gina ididamo na pay laeng ti simrek di ti balay iho. Ngamjak na imbagbagakan ka. Dajak kaya at aguraan na. Tamang ano ko na amtumanan na makibibiyang akiti love life mo. anya ti atap mo ka ni Gina, mama? Asaan na mapagdalkan? Iti sa balya sarita, agtatakaw. Anya? Tinisting ko lang ni Gina no talaga mapagdalkan. Kat husto ti atap ko. Saan gaya mamapagdalkan? Mama. Nang ikabila kiti kwarta, kanalahas iti drawer iti salas. Katamok nga dalang iti asidag ko ni Gina, tamok kapalpaliwan na. Nagpakadaa, kat kampay idi, napana kita yan ti amiga. Hangam di nalam mo nga dak lagayam itirwar, ngagpalpaliw. Idi nakita ka rimwar iti gay. Kat nakita nga dabag ngawit na, sa agdardara sa pimanaw, masiguradok nga day naramid nama day. Inawaga kadagos ni Rudy akasinsin mo. Isa day chay, naduktala na talagang agtatakaw. Kansan laday ta, malaksid iti alahas kan kwarta nga inala na iti drawer ti lamisaan. At dapay gayam daduma at tinakaw na. Ti dwasing ko. Nalabit asimrak iti silid mi kinipapam kat inala na dagijay. Kasta gaya, mama. Inikak lang aro da niti kwentas nga bukas jay pa lang tinaramid na. Sana balin, mama.
Tay karkaro na itan ti basol na. Ay, hinaramid ko daytoy. Takayat ko ang masigurado no saan ka nga taan nagbidot iti napili a babae iho. Isu nga ita, si katimangadag. No ituloy mo pa ilaang timaki ayan-ayat kan kwa na. Tano siyak, jak kayat, at agbalin ang manugang ko katagtatakaw. Ay, nakasaysaya at kami kan ni papam kan kwa na ngam kas jeti naramid na. Awan serbi day ja babae lando. Jak kayat aparakan ka. Kat kayat ko nga ikan iti pagnakman na. Iso anas kan nga ikaro na, tinagbasulan na. Hello! Ito lang ay Maika. Gumapadi mo kadwa ni Gina. Ay naimbag pa ni Gina. Magbibiyag ita na kaslarena. Aday ta ni Gina iti pagbaludan. Gaputa tinakawan na ni Mama. Ano? Ay, jak amo ti aramida kita. Kaya't mo asawan, impakat natin mading aramid na? Anyat kahit mo asawan. Ay na, talagang agtatakaw da dyan, Gina, lando. Da kami may katakawan na. Kwarta, cellphone, kada dumapay. Anya? Dahil tatipod no. Saan mi nga imbagbagakan ka Tadi mi kaya't agumura ni Gina kada kami. Amo mi ugali na. Amang resbakan na kami. Napintas nga agpaiso talaga di na maikatiramid na adakas. Agtatakaw. Kan ibaga akong daytoy Total kat adamo ti ni Gina di pagbaludan. Anya na ita? Sinong batan nakalaan ni Gina? Gapo iti kwarta. Anya? Wanlan do Iso abi nagbaga nga oray tinakawan na kami idi. Baliwan na kumanti ugali na. Angam saan mat adimngeg? O anya ngay? Karsel, tinagtungpalan na. Makita Lando. Nakasarakan iti babae nga agtatakaw. Jak impagarawa kas jay kaya mi Gina, Papa. Napintas kan pa iso. Iso na inlava kan kwa na. Hanggang madimad ganti aramid na. Iso nga ita. Pilya man na imbag ti babae nga kalaysam, iho. Wen, Papa. Kastaw na asangit na ngagpakpakawan kanyak. Hanggang naskan lang agnakam. Tanusan ngagnakam ang mga nuulitan nan tumanan. Kat ita, sabay ko matagnakam kan, iho. Saan na basta napintas katiyawid mulatan diti balay? Amom, Lando. Dagiti upata kayan ayat mo katawan makunak kadakwada. Tapulos adida nagtakaw diti balay. Nagagad tumulong kanya kiti trabaho. Kat numaysa kumatintong palmo kadakwada. Di nasayaat kuma. Katangay ko naman nagbalbaliw kan. Nasayat, tapara matlay ti pagsayatan. Isonas kinaro dadak diramda ita, iho. Wen, Papa. Takderak ti pa nagbalbaliw ko. Rabiin. Kat nakaturugan dagiti pada ka preso. Agbabawi akitan iti naramid ko pa nagtakaw. Kunak no malusutak. Ngam karsel mat kayam tinagtinakak. Apay agastoy. Naladawan ti amin. Sakbayan na kami risak. Apay. Sayang ti panagayat ni Lando kanyak. Sayang at talaga. Agyaman naktay may kalando. Nakababain tinaramid ko. Pakawanan na ko ma. Ngam ikarik, sana na maulit. Nakasaritak dagiti kakadwa mi di house. Ket aday pudno na kanyak. Saan kaya mapudno nga ay ayatagnak? Iso ti impagati bakla kanwan. Kwarta lagayam ti kayat mo kanyak. Ha? Ni... Sana po na day talando. Agul-ulbud ni Sonya. Saan lang ni Sonya ti nakasaritak? Amin ta. May masati sa uda. Ngagtatakaw ka. Ha? Imayak gaputa kayat ko awaswasan kaya na yata.
Lando, Naamiris ko asaan gaya masikat ti maikarikanyag. Puno na pintas ka. Dahil tati nakainlavakin ka. Ngam saan gaya nga umdas ti kinapintas. Ti importante kat ti ugali. Di nakadimay ka ni ti sabali agundaway, Lando. Ikarok ti nagbasulak, kati ka rin ang balbaliwag. Pagsayatan launay no agbalbaliw ka. Tapara maglakan ka dayta. Ngam no ti panagayat ko kan ka. Sorry. Gaputa nagbaliwan. Lando, Awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Gina. Kat maudi da ito yan na panagkita na. saan? Kasya na kuma. Di na kimi-break. Awan sa balya makatulong kanya kita no disika. Lando, pangasim kuma.